Badnji dan u kraljevskom dvoru. U duhu narodnog običaja, visoki domaćin, njegovo veličanstvo kralj, njegovo kraljevsko visočanstvo knez namjesnik Pavle i knjeginja Olga na svečan način primili su Badnjak i Badnjačare. Njegovo veličanstvo kralj po narodnom običaju posipao je Badnjak žitom. Posle toga mlađi oficiri iz svih vojnih jedinica uneli su Badnjak u dvor, gde su ga položili na razgorelu vatru u kaminu. Komandant Badnjaka i njegovi pratioci, koji su uzeti iz raznih vojnih jedinica, čestitali su Badnji dan njegovom veličanstvu kralju, njegovom kraljevskom visočanstvu knezu namjesniku Pavlu i njenom kraljevskom visočanstvu knjeginji Olgi. Zatim su svi Badnjačari u prisustvu visokog domaćina posluženi po narodnom običaju vrućom rakijom i vinom. Najzad su se Badnjačari na čelu sa komandantom Badnjaka oprostili od domaćina i vratili se povorci, koja je noseći Badnjake prodefilovala pored njegovog veličanstva kralja, njegovog kraljevskog visočanstva kneza namjesnika Pavla i njenog kraljevskog visočanstva knjeginje Olge.